Schwabangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo ki kubor na ke jela. Ka KSU ka kentu ya barok ki politician khasi baki Damon Persha ya ka jingpen phaidin ya ka roster system bat dawaban pentrei kambet shakman. Kajing sisa ya reservation policy ni kuat berkeran di negeri ke bengi kuat berkeran kalong ba ya ka roster system kemenang sepemi dang shen di negeri roster system ni ba hadin kajing betha jong ka high court ka sarkar jelaban penkre ya kata ka roster system ka tum kajing file petition kaptu kan nengut ki report ba na rilum garu na peling ka sarkar ka ale ekta mangiong ta backlog ha ba ya kajing bangthong i garu na du 1972 hadu menta kamot san puis nam shwa kin fil lut menta tila de kilie ni beda ka du nong hana bar ni pet de ka like kam he iru teng ka pus ko spotli kamot nyotli yo garu kasi yo tang artli tikini kalong kige ka makta ba ki ko samla di menta namar ba na de perkat menta brio la khambun ki bubun ki ko samla di wat kam wat jam Andre ka vacancy ka don pada ke jek Andre ko jongi ni yo tang artili laitili te kalong ke bobu ye ke jing ba ye ke jek Andre mat ki onong bagi garu Andre ke jing sngo ke jongi kalong ba ye ke ni roster system ba pi pen sedang penteri kam mantau snem gamot ke jing thumkang ke dewanya be sapo ka tum ke reservation policy om ba pin taat yang sedien kan nomor ladai ni perkat dari Kongres Sarkar ba ni hable justice ya kita ki basyadien nadu 1972 kamu klale injustice pada ya ki samlawat kam juga ni kejuk ke pemerintah di longkum ke Sarkar ka badai ben pek ben kami ya baro ya kalawi jong baro ki nongsok snong terakhir muluk jong jalam halia kam de ben le siang dele le ru yam ya ki khasi di nasakaran sepang reservation policy ru andre kini ke bagi kuan pesong ni kalong bala sya gadan kini ke all party meeting ba ki nomi khmat ki dukhat jong ki seng perthai di bapir beran ko Meghalaya kini shong la shai po secretariat abo ka khat sarkar MDA banyatai halor ka roster system tiyo menyakran bi ka roster system ni kwa ban phak ani ka kerwo sha baro ki political parties kamta mi pardo prastan badan ni political parties bapir bakin yang be ko ganong rimba ya ka roster system de shu ban phaidien nomor ada pitang phai yai phaidien kamut ba subuh ketemu berpendap dengan backlog nadu 1972 adu 2022 apa khasan senam tekemut ki samla wat kam wat jam ki ba joget juk ko menta kam to isu ki ban wat kam sarkar kam to isu nomor 6 dan seat dan vacancy isu ki tekemut lasha jadi ban yang triang ba kim dei ban pendam ha sarkar dei ba di ban ya bisa khmat kelam ba ta sapo ban ya be ini syong lasha ko secretariat apa ka khat sarkar MDA banyatai halor ka roster system tiyo menyakran bi roster system ni kwa ban phak ani ka kerwo sha baro ki political parties kamta mi pardo prastan badan ni political parties bapir bakin yang be ko ganong rimba ya ka roster system de shu ban phaidien nomor ada pitang phai yai phaidien kamut ba subuh ketemu berpendap dengan backlog nadu 1972 adu 2022 apa khasan senam tekemut ki samla wat kam wat jam ki ba joget juk ko menta kam to isu ki ban wat kam sarkar kam to isu nomor 6 dan seat dan vacancy isu ki di kemun lasha jadi ban yang triang ba kim dei ban pendam ha sarkar dei ba di ban ya bisa khmat kelam ba ta sapo ban ya be nomor kami menta ding ipek ni man ko mangiyo tang lai pho ngiyo tang ar pho di kalong tajur bhai ki nomor perthai menta ba borok ki wat kam ya jam manus nam di hajar ngut ki samla khasi di pas exam per shei kin lek na de kimiyo kam sarkar om borok ki badan ka sab ban seng kam na jong di sarkar ada kadan kata ka jing sngo ki clear nang tagi pa na ko rilum khasi ka di perkhat lang kata ladi ngi pa ngin karen le reservation policy ka seng na du mushaus nam 1992 hadu mentarung yang be kanong rimba ladi pipe ja ko jalam Meghalaya ka garu population ka don ko ma pralak arpui hajar ro di ngi ki khasi pada ngi dan hadu khatlai laktam ka bumut ba hapo Meghalaya ngi tam nya ki palat san lak hitam ki khasi bong khasi mu khundriam upnar boy war maram ngam hitam mengisan lak bani garu ya ka saupo kal alam unjustified ndrei gum ka seng bada
kemudian ke jing struktur nyim kwa man kini ya kata ka bah chu garu kendai ka ki siu hi ka yang be ka stand ba ki pat garu ru ki di struktur ba ni dei ban pediang sini ban pediang ba ki jek privasi kam kwa man kini ka sapu jupi ni ka jek privasi ka pediang ru prap ho ban long be na ka bentar khasi bu garu kemungkin don betang hakawi ka tang hakawi ka kategori ben kum ki indigenous tribals of Meghalaya nginya kun mi prapo kata ka dei ka jing pesngo jung ki isu na kapor sa kapor hendrei ka bamanta pada ka long lasai ba kadon kata ka all party meeting ni de benyang kata ka nongrem boro ini ki legislator khasi ni dan lai pun rumut ngi scam boro lai pun rumut yang be ka nongrem ba de ban ailat ya cross system an phaidin hendrei ban pentri kam baik nadu ba penmi ya ni cross system pentri kam ba syakman hendrei la ka long ta kumakalong mentahi isamla jungi kin yokam sarkar syo bakin nam poisi sei la dingiat kat pun ke history na du mensuahi muslim kat kendai sebab kendai puai presiden jong ki isu ba ban shan sing nong bet bang puai luar blei kilai hi ya bakan ga saupu kano siang katarjur markat pun ke population ratio kami hapre di kipen ki aku tu kapor de kumjuru akapor jong i ba pol ndo usnem arajari wir la pen ki kajing dawa kajungi jong ka ki isu musua kalong bet ba la dalong ai no ingi salpo garu mat sim no lai po ndre ki pat ngari lum garu ke tren ting bu da kawi bede ka alternative mari kwa bani bangi ngim de ke pendri ko bangi kwa ban le bai he ban kini bawa ni du nong ring ya ni ai bede sa kawi ka alternative ka sarkar ba beling ma bi prapo ni kun mi ju di ai ngin pet chwa ka ai ka ba di lai pun rumut ki jongi ki la ban le ai la sai ki lai rumut ki jongi ki la ban le ai ka seng hap an perkhat ya ka ai ga sinjam hap an shu